Čaute, ja som Ferko a ideme si ako urobiť z papiera. Ideme na to. Ako najprv takto ohneme. Takto si ohneme. Potom takto otvoríme si. Potom si tento takto. Takto. Potom aj to druhé. Tak. Potom si túto stranu preložíme na túto. Potom túto, čo máte, viete, táto strana, dajte, aby toto dobre merilo, viete, takto zložte. Tak. Otočte si to, takto by to malo vyzerať. Potom takto. Takto aj na druhé to urobila. A potom sem to takto budete držať. A máte lietadlo.